Hi everyone, this is Samai. Welcome back to my channel. That's my life. Today we're going to attend the Cambodian New Year party in Udon restaurant in Long Beach, California. Let's go check it out. So today,ឆ្នាំថ្មីមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់អ្នកខ្ញុំ That's my life. ថ្ងៃនេះខ្ញុំ party នៅ Udon restaurant. Let's go check it out. มาจากคุกกันหน่อยนี่หลายน้องกันในสารอาตาตะเค้กเมียบอกเค้กเฮสตันthank you សូមថត backstage បន្តិច Hello សួស្តីចាអរគុណ
Hello Hi ផ្លេចខ្ញុំមក Hello អត់ចាំខ្ញុំសោះហ្នឹង Hi Okay thank you បងស្រីអត់ចាំខ្ញុំឯនោះ Guys Happy New Year Happy New Year guys Happy New Year Good job Happy New Year bang Happy New Year Happy New Year bang Happy New Year Tas tôi try Just kidding Happy New Year Quay nó tóc nào No Yeah nó krau vậy Happy New Year Cho nào ala Ê Ôi sạch mấy con của mong cái sạch mấy mơm khơi Chào riêng xua cha Happy New Year Mơ ta khơi như nó xua nào là
เ
ở bên thay bật luôn ơi bà xong trên bên theo Angelina muốn bà ok ready chào mừng đến với Angela Angelina Angela đấy mẹ Angelina đấy Angelina nuôi đây bà bơ đây đi birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday to Angela ថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនឃើញដាក់មកដល់ណាសូមឲ្យទៅទៅស្រស់ស្អាតខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពបំពោរ Happy birthday! Thank you all friends. ตาม16ได้ ខ្ញុំអត់មាននិយាយថាអាយុ26ទេ มันร้อนนะ ខ្ញុំសូម20ខ្ញុំអាចថាអត់ Happy birthday cái mua lại lấy xong bác sĩ mua chúng ta chặt lên thế này mà không làm nên tu làm xong trên làm luôn mà cái này ăn tí cho bơ với nhau chảសូមជឿណា សូមបងអូនមានអ្នកគ្រូណាសូមជឿណាអូនអើយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រូបបងមិនគួរស្នេហ៍ស្នងបងធ្វើប្រអើបានជួបគ្នាហើយនឹងធ្វើកាន់តែកាន់តែ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
គ្នា